Dobro večer i dobrodošli na Gorjansku TV. Dakle, rodili ste se kao veliki. Kao velik. Strojobravar, to ste stekli usput, jel? Da. Pa ste to objedinili kao veliki strojobravar. A otkud ovaj 34. stupanj? Što znači 34. stupanj? To ima simboliku jednu. Aha. 34. stupanj. Malo sam iznad ovih. S kakvim tim Skulls and Bones, ne znam, Rosenkranci, Crna ruža, Spice Girlsice, ne znam, ko sve nije već tim kurcima. Ovi su mene predložili da ja uđem u te nekakve masonske lože. Da, Rito Pikači koje kakvi jebate, ne? Pa ja sam ove tam najebal da to delaju, a ovi su mene zjebali, a skrili su novce, ne? Velika suma. To su neke sitne cifre, ne znam koje mene kao jednog megalomana, hedonista, mene uopće ne zadovoljavaju cifre. Nego? Sve. Za sebe. Dakle, ti moraš imat sve da bi mogao, jer ako nemaš sve, a sve ti ode u pizdu materinu, pa pogledaj kaj se događa. Dakle, ne smije ti biti želja ti ne smije biti izopačenost. To je, i vidiš kak svijet postaje, ne? A ako ti želja je izopačenost? Onda si u kurcu. Onda si u teškom kurcu, ako tvoje želje, ako su nekakve izopačene. Ali to bomo rešili. Kod toleta ti se to, on to s nečim namazal. Pa ne znam, meni je prirodno da veliki ego ima sve, a ovi okolo njega nema ništa. Toliko si egoističan, da jednostavno moraš biti najbolji u tome da si dobar, prema ljudima. Kad si toliko egoističan, onda si napravila ti bu. Ako si postavil si u glavi da ti je, i da to uopće nije problem. Ne da mi to nikak jebete. Ako si postavil u glavi da ti je, onda ti ovo ne bude predstavljalo problem. Bitno je da ti je. Jesi. To je stara jedna pučka filozofija. Stvar ti je u stavu. Onda sam ja shvatil taj princip u cijelosti. Da smijeh liječi, a zagnanje je lijek. Rekao sam to, samo to i o tome počnite pisat. Jer to je moja najveća kreacija, ne? I oni to veruju, stvarno. Kak ne bi vjerovalo, pa ja sam ga zmislil. Mislim, ako nemate... Napravite si da vam bu dok je vreme. Koja su zaduženja velikog strojobravara 34. stupnja? Je li ima takva stvar? To je kontrola masa, nema. To mu je jedina funkcija. Da svaki taj dela svoj posao. Pa to... I zato sam sve to zmislio. Ti si sve zmislio. A reci, jel te kad zajeba neko tak velikog strojobravara i moćnog? Je, Barbić. Barbić. Da, to ti Emka i Garogle čekaju svakoj birti na šanku neka dojde. Bermet Barbić, da. Bermet Barbić, moja majka neće ništa da shvati odavde, nego samo Bermet Barbić. Jebate, Bermet Barbić. Koliko ti moraš biti deformiran da popušiš tu priču? Friško zaklana danska svinjetina dolazi iz Francuske. Doma njemu voze. Direkt mu doma voze, jebem ti. U Francuskoj su ti fejsto oštri noži, znaš. Da, i onda ti danci u Francuskoj kolju. A sad idu okolo. I sad oni idu po celom svetu i rešavaju. Rito Pikači koje kakvi jebate, ne? Pa jebem ti, ma kakve su to teorije, ne? To ti je sve zbog izopačenih želja. Otkud si ti, a? Ja sam debil. Razgovaraš se kada si širnomerca, otkud si, ne? Ja sam iz jednog jako malog sela, kraj Drave. To još nije bilo. Bar ne tu kod nas. Ima tam tramvaj, okretište i to, nema. Tramvaj? Da. Ima ovaj u Zagrebu, moram. Pa zakaj si razgovaraš kod si širnomerca? A kaj ti ta gitara? Došao si me intervjuirati s gitarom. Kaj znaš svirat od Mirota, Ana Mariju? Nisam još naučio. Pogledaj si na Gorjanskoj TV i navči se. Mirot, Ana Marija. Mirot, Ana Marija. Da. To ti je smer u kojem lagano plovimo. Živjela Gorjanska TV!